Corona crisis kada nasyon, nagrigatan na one protection. Adupay ket ti instant session, agparto at ti resolution. Media, radio, TV station, coverage amin na nasyon. Duterte made a declaration, lockdown when no isolation. Kaaduan ket nagbakbakasyon, quarantine kanot solution. Maiparit ti okasyon, amin na recreation. Dagitay pulis nagkonsumisyon, curfew atot nag-violation. Ikan humanidad election, overnight the police station. Nababak ng adonasyon, marigrigat aguray rasyon. At ang arod awanin opsyon, taday tuyan ti sitwasyon. Bumadang kay parati nasyon, no reklamo, no more question. Aming makikooperasyon, taplon na lockdown now ang extension. Face mask for your protection, alcohol for disinfection, social distancing a bit of caution, agsardeng pa'y socialization, PPE adonasyon, frontliners sa consumption. Dagitay doktor nagka-infection, dapat kinaawan kooperasyon. Adupay daing ti petition, as the 35 ti caption, day that mention ti opposition. Di kumakit tay solution, jak amudo anak intensyon. Ada krisis ada pay paksyon, Pilipinas ay agka-tensyon. Di kay kadmangmangted ti konsumisyon. Gobyerno metay agpang-function, nga magdamit latatay paksyon. Agaramit tay ti solusyon, nga mawan met kooperasyon. Proper hygiene, good sanitation, madlang people follow instruction. Amin obra and tay direction, tapnon di maibos ti population.